Assalamu alaikum, qadırman qırğızstanlıqlar. Özgönдөбүз тугандар. 15 август болуп калды бүгүн тугандар. 15 август. O sanılar tartıpınga çeyin. O çetinde sanılar var eкен. Ortada manda gastrin nemeler. Gastrin deyim de. Restoranlar. Restoranların biyağı at bazar tuganlarına. Şu yerde gala küçük oldu şu yerde. Şu galanızı seken tartayınca ja barıp galanı tartırsan alardı bayağı ürkütürüyorsun. Çekele payqatpa tartkan hareket kılabız yani. Oşonday tuganlar. Bir adam at izlep geldi gele. Pokodu bazarda tartıp keteyim. Tuganlar assalamu alaikum. Dağı bir jolu. Özgöndög bazarının ekinci bölügün başlayıp tuganlar. Özgöndög at bazarının. O yerde bir jere gele oldadım ben. Özgöndö Özgönbay aka деген бар eкен. Nerede dağı bir gele oldadım. 15 август oldu bugün tuganlar. Saat ertemenki 8 eken. Ertemenki saat 8. Gala küçük oldu şöyle 180 min sen berdi şu. Kunan eken buna. Boyu bir naşa. Avam menen. Biraz kısara eken. Avam buna. 1.68, 1.70 çıksa gerek. Öte boylu eken. Kunan deydi. İşlerin gördü alarmanlar. Adamlar mı elinde ten oldurak. Gördüğünüz mü? Argıra geldiler. 180 min berdi. Bu kımbat düşkön deydi. 220 minge düşkön deydi. Özünün basındağı verileksinler deydi. 180 min. Soda жүрü da. Soda жүрü versin. Ben anga sen bir aktarıp durayım. Yaktağında gel oldu kim yakta. Bir yakta gel akıştı oldu. No geladagi at yeri жоқ eкен тугандар. Keçe alıngan at eкен al. Keçe alıngan at үйдө eкен. Bazarga gel oşo at soda küçөp kettirem. Şunda gel olgan жерler tartып öğrensi. Şunda gel ol ketти at. 180 milyon turabı bu? Koşuldu bu. Koşu milyon turada. 2000 koş. 2000 koş. 182 min oldu burada. 100 oldu da şu canavar. Taşı kançalar ka? İşte. 100 oldu. Özbekistan'a getirdi o da. Ben naraklı bir aylan çıksam yaka toltura. Baylanıp getir. Sen naraklı 5-6 turadı le. Bir aylan çıksam toltura baylanıp getir. 29 min oldu toğanlar. 29 min oldu buna. Nerede ama küçüler var eкен, bir tartaylı şundan toğanlar. Tipti uzak akran oturup, ona mınar akran oturup tartı olayım beni. Kaçan toğanlar bular? Ekinci olar. Narkını bilmeyin. Nanı bilmeyiz. Nanın ekinci kulun eken. Orus. Öte boylu eken de. Kança 1.70 var mı? 1.65'in üstü de. Değil eken bu o. Kötün bir eken. Mına ben normalde ben bu. Özürsün beylerden de. Otko gibi soğa çökmesi beyim bu. Şundan kança büyük oldu burası. Ne 200 min eken. Narkı 300 min eken. Şu narkısı kurs görünüp durata canavar bey. Kurs kulunlardı verdi güdü. Kulun ne bezdi? Kulumda kurga çıkende. Bulçumlu da. Milyonda katlar topere duramam. Beyleri kendi canavar. 43 oldu o canavar. Taylar. Buna 43. Nark oldur 45 min. Ha 55 ya. Nark 55 oldu.
Жанар күшті екен бұл. Сорлардағы. О, әке. О. 39 болды кетіріп кеткен. Нары кетті. Тоқып атқан 50 мың болып тұрды. Күшті оқшайды. 50 мың болды екен. 50 мыңға алып тұрем. Тартып отқан жерден алдын арқасын өтіп ешек болбайын ем. Шындай ат базар тұрғандар басыр. Ұшақтан кіре тұрған жағы ошы бұршектен. Байта болып кен, ат біткен. Ат қанша oldu әке? 66 oldu bu. Жаңасы ебі? Үшті. 66 мың. Не вәлі болып кетті жерде бір пәсі? Салапы сұғылақ болып кетті қойым жақта. Ne bela olup geçti bu? Kanım geçti bu. Karat kança da ettin ha? Az gele oldular, şart saldılar, karatlı pulunu sıra başladık mı? Yakası değil. Sana karatlı yakası değil. Только пауза қылып бермеймін да, жөн базардың дұрышына тартып көрейінші. Қандай өт екен тоғандар, нары өткендерді, бері өткендерді. Sana 180 мың болып атылы. Оғыш өспірім. 180 мың болып атылы. Seni қаншалай қаратты, балуан? 140 па? Нарқадан қызық отады тұр, басын телефонын сұрайын десем. Аке, көрікті баты бір тартпайлы бері бастырбайсың. Түрін аты ба? Түрін аты кенді ау? Қаншалай еді әке бұн? 500. 500 кем бар бүкен? Жаңа сөз жоқ екен бұраға? Денінде сөз жоқ екен. 500 кем бар екен бұл жануардың. Жануар, мұндағы татыл ғой мұндағы? Жүріштер татыл ғой мұны қараттым. Кеңеге аттартайыншы атты. 71 болып тұрсы жануар, 71. Az uyaldı diyeyim, nazar kıldı. Akam o kaç oldu akam o çırelisi? 55. 55 oldu o. Что? Кунан майта оқшайды, что айтал бұл же? Кунан майтал, 55 мың болып. 75 мың деді ака? Бер çırelі тартып алайын ака, бастырым. Sorularım. Yeniçik alып тұрмын. Sorularda, dilikleri жайында екен жаңағы. Қанша алып тұр? 75 мың болды о. Күшті кенжеш. Елдер орал тұрақ отырғанар, о шерде. О шөстірімгі кәлі олды оқиды. Яқтадағы бір башқа кәлі олды. Şu gelen çekin kızık görünce.
Mına şu oydan barıp tartsaң bolboyt. Anda тура келбей калат. Сода бузулат анда. Çekile tartып алат. 140 000 euro ekan şu janvarga. 140 000. Bundan çıkmap işte olayında kalmış okşayt. 140 000. Ha mayli aka. At görüp жүрөт экен да. Нар бер буруп коңчу, аба. Тур аба кыйнабай. Bir поворот коңчу аба. Поворот коңчу bir. $140 000 берет ekan. Buna 130 000 kemi var bolip turат ekan. Bundan 130 000 so'm kemi var bol, hozir emi baştaldı. Saf sipalap görüp. Qurcha ekan bu jonivar. Qanchaga soda bo'lib ketdi ekan men bu yerda. O'sha o'stirimga soda bo'lgan chiqargan do'konlar hozir. Kechirasiz, ava, kechirasiz. Qo'lim tiyib ketdi. Shunga soda qizayotgan mol ekan. Sal basarim bilmay turadi-da bu. Mana boshqa shopir mensinchi. Ava bir qarab qo'ying ava. 131 000 berib tur sho'g'im. Ova to'g'ri-da. 131 000 berib tur. Qancha so'radi ava? Bor ekan dedi. Bor. Senasına kelasiz. Ana aytdim-a. Borda. Bor. 35. Bu 4400 so'radi. 4040 ga cheyin keldi ketganda. Endi chiqalan dedingiz ava. Endi chiqalan degan ekan ava, motqilan deb. Pulun için buzulay ekan da. Pulun için buzulay ekan. Shunday hozir bozor biroz sudashib qoldi. Biroq atda o'ltiradi ag'dalar. Beri yaxshi ekanda, bir-iki soatlar bozor bo'lmay, kechki bozor bo'lib yuraverasizmi. Çay içip gelip, nar basıp, beri basıp gelip, tartı öğresin. Berkinday, momenti qarma olsang, o'tib yurasan boshqa bozorda.